US le Iran te chuan trumdang zong ain indowan nai zok ti hi Israel sipai IDF intelligence luite soidan ania indo machon turin US chuan Middle East lama indo thlona le indo longte anmamo dang te achop nai vezel boka tuna an buaina ber chu nuclear chungchanga niin tuna hian Geneva in biak tho nina akalmek bokane US President Donald Trump chuan tuna tranga nisom nuvela chuan khovelin enge thleng don ti hretawang tiin Iran chuan in biak na kalmeka hian in remna siam don nge US chuan sipai chakna mang don ti hriat ani thuai tur thu asoya Iran nena in biak na anneya hian chinfel ngai enge moza tala om nina soya kumtam tak chung chu Iran hian remna siam pui hlei thei anni lo tian lo lan tir to hetiang renga an kalani chuan thil thalo tak athleng thuai don atine in biak vai hina hian Iran le US ayo te chuan beiseina nei thu an soi ve ve a Iran lam chuan anin biak na nol pui chu pom thei ani thuan soya US palai te chuan kan president hian in rem na tura dulai bik Iranin apom ngei tur achop chuak tela Israel intelligence luite chuan indo ma hian in biak na manga chinfel antum phot thrina chuta konga omto ngang lo chuan tharum ne na che ta trul thrin rampahni te inkara indo achua teulai berani tinan soya rampahni hruai tu te chu anjam lo thuin anin vau deuh reng boka in biak na kalmek hian thil ahril thui viau don ninalang hetiang din huna rampahni te anom chhodan hi asakal zongin soidon taila Iran le US te hi kumsang khazakwa somsari pakwa Irana sarkar in thlaka Islamic Revolution athlena tangkhan anin ngei lo tran to Tehran khopuya US embassy a mitang te pheichu ahun laya khovel ngai ven hlo atling hialani kha chuta Iran hian arukin nuclear hi buaipuita kumsang nile pahni chowa khan hriat chuania natansa nuclear siam na tur uranium an buaipui ngei ti finfiania kumsang nile pathuma khan nuclear vilveng tu ber IAEA chuan Iranin a buaipui na hi anenfia Europe ramtenena in rem na anneyangin Iran chuan uranium ati chakna hi achol lailoka in rem na kong anjong phot mase kumsang nile pali khan in rem na kong a omlo tilang chuaka hewang hian UN Security Council chuan kumsang nile parukatang khan Iran rek na hi akal pui trana atira chuan nuclear cherna in nam noi tele anram hruai tu te an bitum phota chumi hnuwa chuan Iran company le bank te an tuam chhole kumsang nile som khan Iranin ballistic missile a cherna tur a hrekin Iran longen digna tur dan asiam le boka hei hi UNSC in Iran hrek na chuan anaber anita ome kumsang nile som pakhat khan US le European Union te chu an chevele Iran sumlak lu na ber tuyal theya an hrek phota Iran chu bank sumchet vel na tangin an ban mak bokane an hrek na hi anangar hle niang Iran hi an betin sumle paya antol tharok krok mayane nuclear hi amuanom zongin kan cher ti thin masela anni lauzia intelligence ten an muchuak le thrina an mel malian ber Israel pheichuan mutmo narmoa anneya Israel Mossad tele US CIA te chuan ati buai na an lo thok ngar to thrina ni Mossad hotu pa pheichuan Iranin nuclear ralthuam nei tur hi thangkhat lianin kanpo khotlai sake tepo aloti to nge nei kha US hi sumdon na lama an poisa dollar chu man berania tundin huna chuan antel lo hian khovel akal tak theilo ani ber maya an trek to chuan khovel lakata kharki pinanom tinatlukani thrina Iran maibaka North Korea din huna tangpoin hriat theyane tichuan US President Obama hun level khan Iran hian US UK France Germany Russia le China tenen inrem na thuthlung Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA anti mai chun poma kumsang nile som paruka khan IAEA chuan Iranin nuclear buai puina ti top na hi ayan zui turaneya
UN le EU te chuan an hrek na an hlipa US point a hrek na te a thla dul ve ngal boka Donald J Trump aron langa JCPOA hi thilni phung turani love tin adu talova hei hi tuntlenga rampani te in ngir ngau chan ber pakhat le in do an soirik ta kwai chan chu anita ber maya US chuan Iran nena anin zom na achu chata hrek na a local puito te kha athar tholein athar aduang tel boka an sipai ho tu atha saktel nge boka ni kha Iran hian US hi nuclear boy puina kanwar saudone tinan chang leta ama a uranium ti chaklama an thlen theichin za som ni an pela za som ruk thlengin an hanlon manani Trump patla ka Biden an thunaina chele chi khan inbiak na manga thilti feltumin mala amero chu Iran hian nuclear cher hi a boy pui ngai na boy puya inrem na mu mal aum hlei theilawa anin rem chung zongpo khan Iran hian nuclear hi aru kin a boy pui reng ti hi Israel mudanania inrem na anei dona khan uranium an ti chakna zong hi abo abang omlovin thria dar vek ni ro se an siam sa te po Iran atanga lak chua vek ni se nuclear an boy puina fordole natans te chu ti chiat ni se ti hi an du danania hengani lo chuan JCPOA manghian Iran chuan nuclear ralthuam a cher tho don ti hi an mu danania JCPOA hian Iran missile a huam tel lawa helpola puithin te po amit asiai nan tlat boka IAEA in anen dikturla chu Iran thrillok kher hangai boka Iran tan chuan a thalama si hlirani nuclear an boy puilo pha don lo arukin an cher reng tho antia hei hi nikuma Israel le Iran telaka nisom pahni indona achua chan kania US po akang kai tel tabok Israel hian Iran chuan nuclear ralthuam cher an hnai ta hlea an uranium ti chakna te chu ralthuam a siam na tla khopani to tin nikum chu nisom pathum khan Iran hi indo thlona nen avabeya an che thona hian Iran sipai hruai tu le an nuclear scientist zinga nuna chananom nuala chungzinga chuan Iranian Armed Forces an Chief of Staff Major General Mohammed Bagheriate IRGC an hotu ber General Hossein Salami ate General Ghulam Ali Rashid ate po antela Israel intelligence te chu arukin Iran chunga hian an chea Iran air defense system an missile launcher le sipai mun poimo te an vabeya an bitum bere ro chu Iranin nuclear boy puina leihnoya athu ruk tlat mai chu nia Israel hian an duangin an phin hlei thei talova Iran hian Israel hi changlet vele in an sipaile intelligence mun ma te chu missile drone mangin abeya Middle East indona zawzok achuakang ti hlauna alian man hlea chuta US aronin rol vetane Beetroot Sprit stealth bomber thonate atir chuakin Iran nuclear boy puina lian pani Fordole Natanz te leithnoi tombuk phindarna turin GBU 57 MOP anti mai chu azuk thlaka US submarine te chuan Isfahan an beitel bokane Iran hian an nuclear boy puina mun hi ti chiatani thun puanga amairo chu nuclear zungzam lo ompu ruero omlo hlau hemin nu hian Iran chuan nalote in US sipaite in khuarna abei velea nikum ju ni somni pathuma khan US president chuan inka hai apuang zuita nei kha inka hai an nei nuwa hian Iran hian IAE te lo tho puidan tur angai tu that tur thua sai chuaka heti chung hian borua kero adai tak thei chuang lawa Israel phei chuan Iran hian nuclear boy pui zui tur hi adu lo thu asoi non le August la phei chuan Iran hian US le Israel te chu sumle paile politics lama norna trul lo le antana huat thalazong kalpuya anpule ta nikum September thla khan European Union in Iran a hrek na chu amang thale boka ama a hrek na anlo hnudowa khan Iranin nuclear boy puizel ani chuan man le niang ti zongin thudel kil aoma
September ni somni pakua khan Iran bungro then khatte bank tuial thei insurance le sumdon na lama rek na chu an mang le ta nikum November thla khan IAEA Board of Governors te chuan Iranin nuclear buai puina mun zong tlo thei vekte uranium nei zat endik an phut na resolution anti chuak ve boka Iran hian heti zonga minek fo don ani chuan malak dan tur kan duang ve done tin an soi chuak ve zat boka nikum December thla Iran hian tual chung buaina an ma chon zui ta boka nei kha January thla US President Donald Trump chuan Iran mi puite puyatum thu asoi rualin Middle East a hian sipai ada bil boka abikin Naval Air Force lam ada bil na sazuala January ni somni pakua khan EU chuan IRGC te chu firfiak pola apuangin Iran hian European Union member te chu firfiak pola apuang let vele boka heti lai hian US chuan February thla khan Iran chu inbiak na nei pui tur thu apuanga February ne thuma pheika chuan US sipai te hian Arabian Sea athona phur indo longpana Iran drone thlok chu an ka phla boruak asau sang veu donemo tilain atuka rampani te palai chuan oman khopui masketa inbiak na neya nuclear kain noya an buaina te hi an soi howa masera try ro chu achua hlei theilowa inbiak na tlol nuwa hian US chuan Middle East asipai ada zui zela tun inbiak vai ni na hian inrem na nge inbiak vai thum na nge indona acho chua don ti chiang lawa US ero Middle East a hian indong ma chon turin a in pe tonin an sipai roi tu te chuan an soyane indo tura in pe tur hian US hi January thla tang khan nasazo kina inpuahchah to January ni somni panga khan an indolong USS Abraham Lincoln chuan Arabian Sea thlenga Iran chuan asipai te chu inral ringa om turin a riat tir ve ngal chi aboka January ni somni pasaria khan Trump chuan indolong bubitin Iran an pan tur thu asoi chuak lea nuclear buai pui konga Iran hian kan thu an oidon lawani chuan buai pui tu turam lo khopin sipai chakna kan mangang nuclear an buai pui na hi an ban san kan du ber tina soya heti lai hian Iran chuan Strait of Hormuz sa nithum chung sipai nun chan an lo zir ve mek boka January ni somthum pakhata khan ni oin Navy te chuan nun chan an zir le bokane Iran hian US hi hupur lawang takin an lang ve reng an President Masoud Pezeshkian chuan leido tur kan zong ani lowa mase kan laka chet na chu na takin kan chang le tang tina soya an Supreme Leader Ayatollah Khomeini chuan US in min beyani chuan Middle East a hian indona chuak ngei dona an long te hi thatak tak ni ma se ati pil na tur kanin chhop ve khiawe atia Iran throi tu tele Trump ate an lain vau tok ri khop mai omana inbiak thok khatna akal lai khan US chuan Iran bungrole service leite renga tarif aza somni panga la kani tur thu puanga an nu loka US puanza rinzar na long te chu Iran atanga ahla theyang bero om turin acha boruak inmung chhawzelani February ni som pathuma khan khovela indo thlona phurchi longlian ber USS Abraham Lincoln vazom turin Middle East lama tirlenia karmasa inrini khan oman vau kambul tundin huna Gerald Ford hian Middle East lama pana Abraham Lincoln ero chu oman vau kambul Iran atanga kilometer somsari vela hla adinga Middle East a hian US sipai tele an ralthuam te an pungchak khop mai indo thlona phurtu USS Abraham Lincoln hi indo longpa ngai Tomahawk missile an thuam te pathumin an zuya heng indo long te hi ni som panni indo truma Iran nuclear song bol na va beitu te kha an nge a thlona phur long te hian air defense an nei ngal boka chubaka chuan an indo thlona phur F-35 le FA-18 te chu Iran atanga hlavak lova anom vekto Trumpan dowang ule ati rola thlok chuak suaw thei turane USS Gerald Ford Royal hian indolong destroyer anti mai pathum an thok chuak tel boka
nilai ni khan anni hi chuan Strait of Gibraltar an thleng to a voin lama chuan anom na hmun tur Iran hnaya hian anom to don tinani chu 4 January ni thuma Venezuela President anman truma helicopter le thlona che chuak phurtu khania anna azofel nuwa Middle East lam hi apan le wangwangani hengba ka hian Arabian Sea marlama destroyer dang panni choplen tumboka heti hian indolong destroyer ringot po US chuan Iran bulhnaya hian som pathum vel ada donani henglong le indo thlona aphura hian na thok le khaltu mi sanga le zaruk vel anom tel ngala destroyer te hi Mediterranean tuipuya USS Roosevelt le Bukeley te dinga tuipui sena USS Delbert D Black a omboka abak chu Arabian tuipui le Qatar bula te anom vek thung anche na tur berangai thlona lama Jordan rama Muwafaq Salty Air Base chu an mun pui ber ani mela January le February thalai holvela khan indo thlona hi alo bera som thumvel achop chuak to a eba ka hian thlona electronic indona lam kai hnoya mantrang kai chi radar le inbiak pona lo dang chat tu le lo ti boi tu tur kha alo bera pali vel chu January thatop khan Jordan a hian om to boka drone po khovela athaber jingami MQ9 Reaper drone panga ayatlem lo om to bokane Jordan baka hian Middle East le Europe ram ranga inen thak na thlona te an thlola ya indo thlona tui thun na tur thlona thote bungra phur chi te an chop thluwa boka US hian indo thlona hi Middle East a athrian rama hian ma na tangin aloda thluwa to thrina Iraq Afghanistan Syria le Yemen beina te khan chakjok le olsamjoka chet nan anlo mangtrang kai to thrina tuntruma hian Saudi Arabia le UAE te chuan Iran beina tan an chungzon van sang manan phallowa chuwangin Jordan hi tundin hmuna an thlona hmun pui ani pha Jordan atanga Iran hi ala hlat tham dewa wangin an thlolaya tuial thei thun angai dona chuwanga tanker le adang in chhop tel nual ani mel boka indo thlona hian F-22 le F-35 te chu an man ber ani rinom boka heng indo thlona te hi leiatanga vanlam kana missile te chuan an kap thlei thei meu thrin lowa chubaka electronic lama indona a an man tur kha EA-18G thlona January thla a Venezuela President an man truma an lo man to ania Iran missile ka chuana ti buaina tan thrazet turan ne Pentagon saidanin missile laka invena Patriot le Third Air Defense System te po US sipai te in khuarnalaya dani toa hei hian Iran missile an hnai deuh le alai holvel kana tana an man thrin chu aveng thei turan ngaya Iran ban pha ka hian US sipai sing thumatranga singli velan oma an himna ngai tua tela ngai tlatane chubaka chuan Iran drone laka invena turin F-15E le F-16 te po an man rinania heng thlona te hi Israel ventel na tan po man trangkai thei tura ngayane puak thei thil lian jok thlak na chu tundin hmuna US hian Middle East a choplem lawa atulani chuan B-2 bomber kha US atanga thlok chuakin cholovin Iran apan ding thei dona atul le athlolai hian tuial thei anthun le mai donane indona chuaka aorei ta dewani chuan bungrot hirna tur US chuan C-17 le C-5 thlona te arwa man feltoa ani hian silai mu le dang anthir zung to mai don boka nisom pahni indona khan US sipai te hian rang takin anbitum te chu dik takin an bei theya Iran tana dan ngai na omlo khopin an che thei tin lo lan tir to tuna Iran an hualdana phei hi chuan Iran tan hian inven a harsale zual turanga yene Iran hian Strait of Hormuz a nun chananjir khania helai hi Oman le Iran te bula omniin khovela tuial thei phur te kalka berle longkong poimo tak mayania indona chuak tak se chuan helai hi anin chu nat ber tur pakhatani expert te chuan an ringa indona chuak se chuan khovel puma tuial theiman sule dor turanga yene
Trump hian Iran in nuclear an buaina anti top theina turin sipai chakna hi vauna ta na manga Indo na chu achok chuak em don em ni ti zona alian hlea Trump hi rin lok thiam har satakania chu a hlau om na le a huaina pakhat te poni te lo me sipai chakna kan mang don ti hi chuan in vauna mai ro anilem lo ti January thla khan chiang takin alantir to Venezuela hawawa avauna in omzia nei tak lo nuwa sipai chakna mangin an president azuk manchat mai nei kha chuwangin indawa hnai tia Israel US laminan soi hian in vauna mai ani donem ti chu Trumpan nisom nu vela chiangang ati hian aron tilang mai don ani mele